anu ang yakmengo Jehovah kawang ha Jesus shom Jesus e kahtok niyo ang lam kahtok niyo anu ashipoy Calvary tang penne iye hu xiao xiao iyak te ya meta hapoy ngao ye ngai kahtok niyo anu jine imayang e siang mangpu krisyelan teya anu ye nang pu jesuli Roman si pailan Jesu foi tikeye okay pu sao sinetam Hapoy Jesu kahwang hanemeang Tokpu ashe opungi angki Calvary tang penne Iye hu xiao xiao Iyak te yameta Hapoy ngao ye ngai Kahtok nyo anu jingne Christian lang teya anu ye nang pu Jesuli anu lan yen tam lag jing me she o kawang nang hata o hipap me Calvary tang pemme siyang eli Tenyi temane nang te kumna